Ake ngibingelele igama lami uXolani umntwana kaGwala ngiphuma lapha ke kwibheke Izizwe Media. Namhlanje ke silana ke Entelezi Msane Heritage Center la ke khona ke kune documentary ke ezoqala khona ke abantu ke befundiswa ke ngesintu nokuthi ke isuke ebalazweni khona ubazi ukuthi ke isintu ke sibalekile ngendlela emangalisayo. So ke sizozozwa ke ukuthi ke ingabe ke kuhamba kanjani ke ukuthi abantu bacotshelelwe ngolwazi khona ukuze bakwazi ukukhula nokuthi nelusha lazi ukuthi impela isintu saso sibalekile ngendlela emangalisayo. So ke wena ke hlala lana kwibheke Izizwe Media namntana kaGwala ke uMr Humble siyabonga kakhulu. Mfowethu kaGwala siyabonga kakhulu igama uHoward Msomi umbono wamadoda usizwe semnyama. Namhlanje ke kune documentary eniqalayo lana mhlawumbe nje akusiphe nje kafushane ukuthi le documentary eniqalayo imayelana nani? International documentary ikhuluma kakhulu umlando wamakhosi ngoba thina kubalekile ukuthi sizazi imvelaphi yethu. Kunezinto okuyizona ezumgogodla wempilo othola ukuthi manje sezizilahlekele kodwa singeke salila sakhala sithi lezi zinto seyishabalele. Kufanele siye sizigubhe sizibheke lapho zikhona sikwazi ukuzibuyisa. Inhloso enkulu kakhulu ngale documentary ukufundisa abantu kakhulukazi abantu baseAfrika kodwa and people of the world ukuthi bazi ukuthi umlando esinawo nathi siphinde sizazi futhi singobani. Cishe le documentary eniqalayo izovuselela isintu okanye umuntu omnyama ukuthi azazi ukuthi kahle kahle imvelaphi yakhe iphuma phi kahle kahle azigqaje ngokuba umuntu omnyama. Kakhulu ibalekile kakhulu ngoba awukwazi ukufinyelela lapho uyakhona ungazazi ukuthi uphuma kuphi. Na kubalekile masifuna ukwakha ikusasa eliqhakazile, ikusasa elizoba nesizukulwane esiphokophelele ukuya impumelelo. Esaziyo ukuthi okhokho baso yini abayenza. Ngoba mningi kakhulu umlando esinawo and we know that people of the world came to Africa. Bafika lana bezofunda baba nolwazi oluningi okhokho bethu babanikeza ulwazi. Ngakho ke manje sesithi ke le documentary ake sibheke ukuthi yipi contribution eyenziwe ile continent yase-Africa emhlabeni wonke jikelele nokubheka ke ubudlelwano nakumanye ama kingdoms akhona emhlabeni jikelele ngoba uthi mawubheka kwamanye amazwe ubone ukuthi kukhona ubudlelwano obukhulu phakathi kobukhosi obukhona la eAfrika kanye nobukhosi obukhona kwamanye amazwe angaphesheya. Siyabonga kakhulu kusho ukuthi ke siyoqhubeka sizwe ke ukuthi ke le documentary ke ihamba kanjani khona ukuze isizwe sethu sikwazi ukuyigqaja ngobunjalo baso. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi abalaleli nabalandeli bayilandele le documentary ngoba izobalekelela kakhulu. Siyabonga. Siyathokoza. Okay, into eyenzakalayo ngibone igap between thina generation namakhosi. Sikhula nje asazi ukuthi intoni umsebenzi wamakhosi okanye kwakuyintoni umsebenzi wamakhosi. Ayikho into ethetha ngobukhosi, zikhona zonke izinto siyazi ngokunye kodwa asiyazi into ethetha ngamakhosi ukuthi yini irole yawo kithina thina abantu. So ngabe sengiyabona ukuthi no, imedia asisebenzise ngohlobo lokuthi ikwazi ukuthi iexpose information to abantu. Yes. So ke ndicela ukubuza ke into ba ke le documentary ngoba ingathi iqukethe izinto ezinzulu mayelana nomuntu ompisholo kanye umuntu omnyama. Xa ucinga ulutsha zininzi izinto abazozifunda kule documentary ndiqalayo. Iyona nhloso enkulu leyo uyokuthi si educate generation to generation because if si record phansi siyazi ukuthi even umntana osemncane uzothi xa ikhula akhule esazi ukuthi okay umsebenzi wamakhosi ilokhu nalokhu. So and le project ayikho based okanye ayikho content ngohlobo lokuthi mhlawumbe izoba kusoba kuthenini siyafilima kuphela. Akhona namanye ama companies esipartnerishe nawo ekuthenini okay even ezikoleni mabakwazi ukuthi bafunde ngento yobukhosi because akukusiza ukuthi umntana afunde esikoleni but ufunda ngento angayazi makafunde ngento epractical. So actually kule project into esizoyenza sizokwenza ukuthi siyifilime sazi ukuthi uma kuukuthi kubhalwa ngobukhosi kuba khona incwadi ezithetha ngobukhosi. Uma kuukuthi sifika kuma heritage centers akanjena uma usiya kuma libraries uyazi ukuthi uzothola intoni
incwadi ethetha ngenkosi ehlukene, even i-tourist mazifika ziyakwazi ukuthi zifumane ngobukhosi ngokuhlukahlukana kwazo. Even inkosi yakwesinye isizwe iyazi ukuthi okay ubukhosi obuthizeni baphuma kanjani, and izoveza kakhulu namathuba omsebenzi ebantwini njengoba sazi ukuthi amathuba omsebenzi anqongophele. So even umntana engayanga esikolweni kodwa kule project uzokwazi ukuthi awathole amathuba omsebenzi, because kuzoba khona izinto ezi-community development ekuthenini uma ke ngoku sisiya kulo community leyo siya collaborate nabantu bakulo ndawo leyo bakwazi ukuthi bathole ithuba lokuthi lokhu esikwenzayo baparticipate nabo ngokwendlela ezithizeni. Amakhosi siyathola ukuthi ke ibona abantu bebekwazi into bake balawule isizwe especially somuntu omnyama. Ucinga into kokubani ke ingqikithi ke yale documentary izoziveza ezo zinto into ba amakhosi awaziyo into ba emphakathini abalulekile? Izoziveza kakhulu umsasazi, because sizokwazi ukuthi siyilande from ekuqaleni till sizofika nayo apha, even ama locations apho sazi ukuthi okay unkosi ubani walalela la kule ndawo kwakwenzakaleni. Yonke lonto leyo sizoyivundulula endaweni yokuthi sivundulule mhlawumbe izinto iyouth ezingayakhi, asivundulule into eyakha thina ukuze sibuyele kuthina. Ngoba singabantu abamnyama kumele ukuthi izinto zethu sikwazi ukuthi sizibhale phansi, because iyona ndawo esilekhisha kuyo ukuthi thina abantu bamnyama ezethu izinto asizifilimi, ezethu izinto asizibhali. That is why ingathi thina umuntu omnyama siphelela ekuthenini